Za Zagrepčane i celebritije je najbolje vrijeme za šepurenje i pokazivanje špica, pa ni ne čudi da je svake subote u centru Zagreba gužva. To je upravo prava prilika da se pohvale svojim postignućima, flertovima i novim naslovnicama. Gle ti komada, one se smijuckaju i čagaju. Petar Dragojević i Mario Mlinarić prije kave skoknuli su nešto gricnuti i snimiti komade. Imam ti novi album, a sve ti piše više manje Antonija Šola. Da? Kaj sad s njom surađuješ? Dobro. Definitivno surađujem. Dva umjetnika švojela. Podne pa još tih 5 pisama i to je to. Da, i kad će to gotovo biti? 4 mjeseca. Petar je prosakinji dao kunu, a Mario je počastio hot dogom. Kako slatko, to je pravi frajer. Ili, tako dobro. Hvala. Glumica Ines Bojanić krenula je sa starcima na ručak. Slatkica je poharala i susjedu nam Srbiju. Sa roditeljima idemo na ručak. A idete na ručak gdje? Nemam ti pojma, ima nekakav novi restoran. Ne znam, iskreno nemam pojma. Da. Kak si inače? Dobro. Dobro, radiš neke? Počet ću raditi nešto. Radim se dosta u Srbiji, pa. Ma da, od kad si? Borila sam se za hrvatski interes. Da? A šta ćeš raditi? Ovdje ću raditi jednu predstavu u Varaždinu. Da, a u Srbiji? U Srbiji sam ti radila, imala sam jednu ulogu u jednoj humorističnoj seriji, Kavanica blizu Siska se zove. Ali sad je to, dalje se snima, ali nešto zadnje vrijeme štekaju sam parama, pa baš se ne ide tako dok ne uplate nekako. Ma, dobro. A gore je došla moja doma i žena mu donijela brošuru i sad govori, kažem njemu žena, govori, Mujo, znaš di su Alpe? On govori, pa ne znam, govori, ti si prošli vikend spremala kuću. Branka nije dala da ju snimimo izbliza, nema pudera, pa ju hvata kriza. Znači, bez uvrede, kako se zove časopis za zlostavljanu ženu? Modra vlasta. Sandra Bagarić sprema sina za maškare. Kao prava mama razmazila je svog mališana. Evo, ništa, tražimo masku Zoroa, Spidermana, sutra idemo u Samobor na pašnjak i to je to. Aha, Danas imamo slobodan dan, prvi dan nema snimanja, evo malo puštam, jedan je kod bake, a jedan je sam. Ali svaku subotu, prošlu subotu sam vas vidjela s njim, nisam se pošećete, odete na Pa mi stanujemo tu blizu, pa nažalost, nije da se dolazimo pokazati, ali evo... A Split je neizbježno. Mislim da, nažalost, to je turbolimač, tu nam je sve, tako da ne znam gdje bi trebali. Jeste ga razmazili? Jel dobio on sve što hoće? Pa, skoro. Skoro? Da. Hvala. Sad znam di ću ići. Vidimo se, čao, čao.